best on top. Karibuni. Hii ndio base ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's a very unfair. Na kujua vizuri sana. Na jua mdosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. Vivi ya mantu mwanya na makedhaji ya kuja majani. Ni kugura kungana hata kuona mundaji ya kuja majani joge kura aure antuku igueta. Iguatire Kigiina kumakiri msingi tea farming loan. Mukobo jwetu, jweja na kakanya kame yake na kuria kiri alimiba majani. Jule ni mubango jo mugaja kuguekira inya mwaka junde. Wina 3 times share multiplier. No wiguatire mukobo jojo kukurukira ngaranta kanata ito yaku. Yetu sako, tuteko gutetheri yake kulima majani. Turigutethia gwako uturo bwaku. Watanira natukire rugendo rwa gwikuria, kugia inya, no limiburi na kiguni. Bwana ntubako watanite na batukire mubango yo aro siasa na bwana trike kui point wa ndi kueta ibibi utuma thirikari county ithire ki operate 16 accounts commercial. Public Finance Management Act ni regulate amount of finance then thirikari kuma national mwanga county. Any account in government iripatere kururwa itimia kururwa itipati kururwa ine commercial bank ibati kururwa ekalink kwa na central bank ibo sheria ku ikenda whatever you are doing banki ku central bank ndi kumyabu itadia bobu kubwedia lakini yechi ikiri separate accounts iye kwa account mwanya mbete che collector tienda ire wigwa ka system kaka kuri parking ka keta account ino ochokora chawamba tu chawamba so kida ko muntu waya kida ko muntu wenyanja kida ko muntu ana thirikari mpuru pio ende dinani antu maruma endwandi lakini akarumaruma kirutangwe akaru no at least na kurumaruma kirutangwe me ateka utim takwibatiruma ibaruma lakini ya iruma na ume na teknoloji yeuru akarima lami kana karima parapara o parapara enera karumirirao lakini parapara antu iba umeona endo ariro ti parapara milioni kenda mewe de contractor milioni kenda is not a joke tike nduke kai lakini gero iko waka kioro mama my friend kango na kuwa na thirikari ke ni mburupio na ukinyo ntagura onge nwadi akudionge no me kirumi kento ethingia ikyo kikathiria mama buru no ntoete muto miaki surely miati kakawira employer nini kawira tike employer ntwethingia kabaringiro kura ni amiru bari amoponde na deputy ngabanoke lakini mwetherio kaikawe ura weta anga kutangira stima athangikitie ito murungu natethie kakete ntwethinga no achoka chokerie pressure no ete na bendra miake unu awiriru bure mama no akiri nara na bure oge bagini ngagita no murungu atethie muntu amurire ai ni thate murungu amurire. Okay now routine sector ya health ya Meru iri in crisis. Madaktari boiba kwenda kugoma kiri barua yandiki gavana kinyeteka barua yandiki mbere barua kwandikira mutuma gavana naitira ararungama araua baraba kwenda kinya bogita mugomo ibete mugomo lakini utinya thiringi baba kona ya mushahara yo county assembly ya Meru ni kulukite 311 million cha promotion na kuandika madaktari bangi babero nonto dispensary 79 china nasi umwe na Meru level 5 ina shortage ya 32 nurses. Health sector ni atongereti agreement ya collection ya own source revenue level 5 ni kwambira over 200 million nyambene level 4 ike ya second ina 122 million nyambene level 4 itiona wondi ya rume itiona ndawa just
ni sibitari tu. So kenda imakani bibi onde bidra bio daktari aria karingo transfer. Why should we just take health sector for granted? Mbere Bwana Edward, I want to appreciate our nurses and our doctors. Nontoba kuya even in very harsh condition. Pakethora baitungatira antu betu wa Meru. Boyele. Kawira no lwati baba mwigirete negerari in nurses and doctors. Anto mate ni bakumta bakuinjecti sindano baikuira mama na kubua. Anto beta wa nurses, anto beta wa doctors. Campaign baringirete mamo bakiwa no kubuya buya. Nkurugie bangi itare muchedo. Ugewa kapanandro, ugero mama. Ugimuntoka sindano, ugero mama. I have friends, nurses and doctors and clinic officers. Achore bakwa. Indaba I was still sometimes back in Kiritangu in a certain station. Edward ngwera baritirete mamoyo. Tengo muchedo. Ibo beete kinyana kipindi kira kama maendeleo maratasine. It is the CEOs and clinic officers ibo bari na program wira. Pamutethia. Lakini turo kinya Antoana sektere mutetherie emukarithirie tiki. Nera ku despise. Nera utumira boboy. Nera kwinyangia. Kenro kura transfer charingiro cha senior officers kiri sibitari chetu Mudhara, Nyambene, Meru General charingi chio kora na sio chore. Mtu mo direti sibitari Nyambene itarimo completely. Ena kliniki yewe mawa na kliniki yewe mutindrwa. Manto ya bwitho achoko koringe. And that's why sibitari ira ewita mbere na kundidimia. No, unte kundidimia na ikiona better. Ere ndidimia no nto muntu are rito from nowhere. Aka eduku are administrator. Koi mutano uria na aringete tume chanchai. I don't want to mention his name. Ate in health sector siju are administrator ngai na arito na ukithakene aendo Nyambene are administrator hospitali. From nowhere. Tokarito the most qualified person oro wate latest vitare tokaretron just a mere person kuma nau no ntona tura kuira munene mbu nau no muringire tuma mesirere meruye it can only be corrected mutumanto edinge tariki 19 wita mbere and that is our prayer Nagawira kabungu. no nto bishop uyo Murungu waromba na nawa imurombi murungu. Bwana Edward. Murungu waromba murungu nwa wa muritandene kuma mweri yo January wita mbere ora no ntonathi na committed crime. Apart from wamba bobo mbecha ichi etu tia Meru County Bwana Edward mantu yara Gavana Kawira Mwangaza thitha ya imantu ya thitho muntu wina hutu ndene yawe kuma mantu ya mutumanto edingia kuma mantu yo chuna makanisa miundra gaina arale kanile na katholiki achogera kanisa ji independent ibo chuna miundra yo miundra badani ai allegation yutete selection mutuma is following munda yo chukuru munda yo kanisa yo tuire au miaka na miaka kakoya ichokatia kuma na kwethia kwa batire nara egoji amto kwethange kwenyangia utiumba kuya we mutongeria winside antu nande polytechnic aure technic I don't know kitha technic is within a mandate. What I understand technical college chioka wani the national government in conjunction na area MPs bakarita CNDF na gya nao national government ya to ambeta cia nao yere mitongo aure nenda woke gojiara today as we are talking imbeta ya ana kwa locate kire antu be gojiara ana bara bateza jui fadora arito bara bathomara ng'ombe ira ciare ara irarewa ngwira fadora aritete ndrene yegoji ku transform that area kinyake antu weta kuri mamundre na yura kinyake antu weta kuri the ng'ombe ira ni antu bana bandiki ne fadara na re nyange mwate yoyo antuko. So what we are saying
twina a very clueless governor ati kwelewa ibia batere kuthithia athwanagia etikia governor ni kura mattress kura mandibut kuya kogera antu nyumba na kurita antu biroro hapana etikia governor kitari u etikia governor ni governorship and management nande toretero mukithaka utikwelewa imbia kubwithia na ibo ntoko na twethe ne na turi mwanko kethe kinyanya na aru etu kwaria terikia family no ntoe mwanora ere ndro murukia kira tariki 13 no akawa tariki 13 tugeagirishu itirikia nao karute arua Ameru ngotikia arua Ameru abachiethire thinene Ameru bongwa ibwene thine ukakuthira thine Ameru why Ameru bo baringire kura true or false bo betrende bene baringa kura batara kawira Mwangaza now imatunda ba uketha ira bethiri atia barimire mwaka yo 2022 so maybe eitire ukinya aringi kura bakaranthi bakathwani inapa bati kuringa kura mbere ya kuringa kura because as you speak to nania kwa rira mantu ya MOS tona yo operate for the last maybe ni 1 year kana something like that lakini kire control of budget report ni kuona kana MOS allocated 236,000 so what's in MOS here so should aringi kura bongo bakaranthi bamenyora bakuringa kura because bateme abi separate na Messi rere mero ankwere aringi kura baringire kura lakini kwa kitu kama kwenda waelewa na mbere kwa mantu nania ya Murungu wende de monoki mirungu ni mingi swingwa ndoelewa kwina murungu wama na kwina mirungu yeretwa bahali irero mbwana endi kawira akagwitha akiho atromba murungu rorombo wama so murungu wama no amutunyukie lakini ikyakwithira ndeto icho ndabuthitie Messi yo ndabuthitie na ankwire bo wananchi ba Meru kwa kitu ndoelewa in relation na kuringa kura kana ku make choice Murungu atikite muntu akariyo computer au control na button Murungu ata muntu freedom of choice kinyoka ro amone ndo muthoke ndakura na weto kwa ata maraya njara o Murungu ategura kana maraya okwa ikithia nonto Murungu atine uno tu weure kuinya kwa thoma Biblia ne kuya to beta bakaua bakaito kwenda mutongoria yani bakaita bakarira baka onwe watu wa mutongorio Murungu abanekera bakarira bara wote babu bwampirire imponekere muntu yindi ndio mulilia uyu mutu bo wembo tata imponekere so mwata ni baringire kura ndatika Murungu atona ibabu bawure katoyoke mwekuru na abura yukeni wakari ende bwambiria kuona ile ndo bakurira thayindi no to kanise ne people are kneeling down ito Murungu toberie kombeki kake kunduka ikaire mpanga na ite mpanga buru kusema kweli no ntoke ocho woniende muileyo yaite kweto muchi eyire kuna ngari ugwe mirungu eli kamunanda kamba kaburemu kalingile ukakumutira ngombe ikwa yite ku lounge nante kumenyende sande niyo ewe bwana yite sande myaki the working day ndawana yite na movisa yako ni maparapara nambi lakini sande ni ile gwa ambe ara ya kwa langa buti nana kwa lakini antuba muile ni antuba elewi antuba akidini antuba elewi na patu tutetiare bitu etiare kibyo tutetiare ko yakwenjirwa kidima akyagubuide ukinya ya ngambuti endu akatangulia na ngambuti na matrice na tangulia mbere na ruwe atangulia na barabara ya utone ya isasawa diwe yeye kwele antu bungela nini yeu kwa kinya kintu kirinya ipo kinya koya hango na kwera antu betu ibaya antu beshima mumero ero amutane ibirithu muntu eshima ukathira mpara kinyonyo uko ampura mbiriti yetu trick tomo fane muno kenyo ndona bakithithia ya bakuthithia onto nyanto bake baendene mealitani nyanto bake tabia mbaya tabia potofu yo antu bamuyathi na ate muntu mu advice inwe no to baba mu advice bambura boibo kuthuka miau inditi bad kiongozi awire ncho wekundu tumarwa burete tunga gamiti miana ire kurealize kinyawe no tonone nyumoi njowene leberondi kunanga mite kiraki nika kunyage ari na harazia imo defend go wa harazia te na harazia of course ari ngao acho go to kurikana na are kwa ndika kinya to post nenge apire kwa teka musima tekwa kiongozi kai decision maker Meru tena decision maker Meru lakini angua bura uwire sauti uyeke meata ko ndia Meru tanu meamba kwa makanywa edo imbile lakini nika imagine ncho wele biku nanga mite iboka wira akalire
nonto mantora kuditi my friend kawira au kumakiri ukuri record ya kurika na wa the worst governor urana uguma county Meru. Okay. Ngiongela mantu ya ukiriba murungu kire mantu ya bwana Edward tariki 18 cia kuluka autika mwerege ya bwana Edward umbite ndina habari kamili kwenda kwira Meru whatever the outcome mwerege ya tariki ire kethwe thiete Alhamisi mantu yakonio kira muru ndenda kwira mumeru arari wenthe Meru yetu tukirikanite tu ya robi wa murungu atwina tubendete ngai ende Meru ye kweyo yekirwa mwiro bana Martin na ndenda athenjiri mi kwira athenjiri ba murungu baba ingi batekuiba mantu yankubera woni Martin personal woni Edward liongete na kuwa mantu ya itiri murite yele liongete tu ndrene ndhe tu Kenya ndreta antu muntu arambona arambibiro kyao muno rambira we inga yu tetheti kwe nao twaenderie bange lakini no etawa lakini utaenderie na ndera mithika lentore wekuo no ijerwe rendikiri we yao pro abori mutumanto ethingia na mwendani no kuibwa mantu very sensitive mantu ya kuriaria na ya moyara yerani ya karikete so tariki 18 tia kuluka whatever the outcome ya kile TV ya Meru. Do you know tariki Jumatano next week Alhamisi mantu ya karikete na mantu ya thithiretu antu ba Meru ye na to tule maru na tukiwa ito tule maru tukaromba te woni imuntu weramba prochi ambira woni no muntu kare listen speculation karuti no my friend I wish echondre na Nairobi thimwe ringiro era etero to bwana mbegete message mtu ko imombe ya kuithoma but let me tell you ndathomerete mitheka chiwa sometimes back ndathomerete kathuri murungi ndathomerete mutumanto ethi message mbetete ko lionga ngachemane na mtu ambera woni ndalitangwe Meru mu Masai ndalitangwe Meru miaka mina na anto benu ngani na uromba kurwa nteweko chi woni uchi nteweko atiste jaribu kwa toro oye otiche oteke tugathire my friend masinga umbu mapepo ya iguo machetani ya iguo kaya iro kaya idiriwe nya ni arobibo muru na power ya akristo para ingia muno anto ba ikuba rwana ankwire na byo to bambugo ure oni ange muchokwa ange baki tena irua ndio ndaura munda kinto 20 I think 20 ndagire okinto 2018 2019 munda yuiri ya kimbere ntraka muguranda yegite kuo yani antu beyire boiki no tuko aguru mpatano muntu enganabona tochi andigira divo ende mapepo ya ibu ya tura mapepo ya tura lakini the good thing para baichi murungu batono ya bibilia wa otoga kanoro ya yani otoga bombe kya kuba mu Israeli muntu richi murungu so with that it's okay but the worst scenario ira yomba ko happen Meru in case yambare yeta yutate na impeachment ya Kawira. What is the worst scenario yomba ko happen Meru ya tora grace the worst scenario that happen Meru Kameru atura thinene Meru will be on its knees ekekua na ekiwa mbu na nkwendo kwira Kawira ni buru murungoro ikakwantu iketana ikakwantu none thine irantu barite arute ke kuluka atarikiti yeburu respect the governor na to tamo governor ari menya muguroko mbere urengere mbere utare arume no you cannot go there apana bana trikia they want kwenda komenya ke because trikia okay akolelia yambara Gachagua yambara Kawira yonde ni impeachment dere ko yuke 4 months anything can happen next week woni tena thina na yau na woni buranko menya utuntu bwaeta kinyume kya murungu wengo no ethe na kwendo punish anto Meru okulukira Kawira so anything that will happen nkam respect woni
ne ekia kwamba nikawere endelee ipunishment murungu arikirite kire antu bamiru kenda bamea utule maruna bamea kwirira na sore no ntu bakurutumira rito kegulu kambwe mwekuru imwekuru ntuke to mukuru ko mpere na ro ntuke to ende mbue mwekuru ntuke ndute mudake kulu imwekuru lakini mwekuru lendunu ate kumbievu ya mwekuru na ba no ntu we ya urongo bungo irongwa no ikiru nyeseniti akiwa ngasire bana changiri milioni yange itembi miuki yagude murongo akirongora nawe ri na bado ndaikira murongo bibi ngonda turekia bimo bango yo Karote is part of the team ya kubanga madhiko ya sniper. Now family ni raumire oro Karote yawa nontu governor tuko ya ruyo naramwire kuthira na press yewe na madhiko iruyo rabat kuthira yari pawa governor nethirita ke mock ikuke sniper na ubanga na taninya batikona justice puwa bauteria madhiko yete track 27 chen December immediately after mantoya kwa announcewa nawe timu ya governor yeta ya announce je was still track 27 kuketha kwenda press timu ya governor okay now ibi 27 ewe no 27 and a press ege so Karote yakwa ni atiri hukia kwethira obuo governor now compete na kuthiko ko sniper bondo mbobweta maybe ni primitivity of the highest order. Yes. I am sorry to use this because muntu na kwire yamba record na kwenda kuthikwa lakini date chiawe chiketha chietania na press actually wameta primitivity ni untubu satanism ni unkoma bombere batu itotangazire. I want to make this clear kire antu ba Meru me akure antu batura kuwa politician kabo yere mwiri yo sniper baringa na yo siasa. I want to correct that notion. Woni ni chairman wa kubanga madhiko ya sniper tariki 8 mweri yo enana turo utangaza madhiko ya sniper family ya sniper antu wakabuitu bature barori atiri turithika sniper antu betu bendene bara bawatirwe kiri kuruira justice ya sniper na arua tukwari baindene meriena bara wa murio sniper yoterito mochari na yote yakuno bara ivia we respected that na turetikanire na botu abere is okay to chema na family ringi to vera now it is time we do away with this matter to look sniper family turo karandi nyo sniper inawa sniper umete ukambani barapa nara kwale by the horror lakini nyoko na kim tanda yora yo changa no kona kinyaba eno kwambua na tangi tekere mantu ya mutano yo turo karandi to banga madiko yedro ya tarik 13 family ya were kinya kidatu tiro na justice katuitekie twameona ati ngavana wa Meru na area kutangaza kile minde chionde ati family ya sniper ne changero ite 6 million whereas mbechira chiodhura ne to through pembili na binabi chari 278,000 na signatory wa account ya ni mwekuru wa sniper ake tena other family member na bararita bank statement bareta neo senate na kawira ro kinyakura senate na arere kurita mwambo yumwe yuko ni manto ya sniper kinya yumwe paro utangaza madhiko tariki 13 Mandra Mkawira former governor atangaza wake na press address ya county tariki 13 family rera ibwa mkuro tio chunekete mno yori no nto atewekira tariki 12 kana ikira tariki 14 tariki ira tukwenda batu tutatu na coverage tuwatanya kuolia justice ya sniper twinde twaria nindi tuthikire kwe mantu gendeke wete kwe mantu senate ya wete twaria thirikari twibwete the family ye no arendo taratari rwaria ru na kureta press ntukwira twina madhiko ya sniper family ya Karandi nanto baumete all the way from Kwale bake ya mwanka na beyete preparation ya madhiko ya sniper family yo tutethika sniper kawera akearagia tariki 13 ito respect yeu ari wake ro mwisho are the imposed governor wa Meru then after tariki 13 aria turuge sniper no ntuka kethro akararia Meru ba uchange wa 27 au change wa 27 nire akaria
na yandikwa kiri TV eke iro nkwenda kuria mumeru wende arari ni atiri nimbi byo byongwa mandra mkawira mwangaza aiche bikonie kuke sniper twa muurukia. And let me tell you this, sniper was like a prophet ithana atwirire na inana atwirire nibo nonto sniper weta ikoro wene ona ngui icio ciari cia sniper. And I am telling you the truth, okay akwithirwa nkonda turigi the leadership ya Meru kuona tukawirwa pio turi antu ba Meru iyi nonto mandra mkawira mwangaza ate kwenda tuthika sniper tureka ntuko aega ntuko eke ontubura bomba kubona murungu atwibirwa kiao nkorwe mwana ka urugete na thiri kinya sniper na mochari ari wakawira naite. Okay, Itrikia 10 seconds turiki mubango, we are out of time. 10 seconds please, parting shot. Iba katika dina manto maingi uli kwa kuatiri ame mbere mbapil kide media houses 27 new baeta wikiro ibo ikawira na ara nontorua wira bru aki ya muile na ngeye na machini cha kuenjarwe kana ngirenda. That's all. Wow. Nothing. Thank you. Thank you very much. Iboya kire barabonde bokori kire mubango yoyo aro siasa iboya bane trikino tubokona kanya karuti asante sana na barabonde bedra bayekiri mubango yo ndibore it is always a pleasure kudandina babu nontoge that babu tutedra tuena mubango yo. It has been done and dusted.